Assalamu alaikum musidɓe, mi salmini on. Miɗo nangani ɗo ɗen vidéoji nayyi ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo ɗen en yii ko woni layude kon ka réseau sociaux ji yewtugol fi fulɓe fi maccuɓe e tumago hayfingol woɓɓe, towna woɓɓe, jippina woɓɓe, yenna woɓɓe. mi toro taw jama on en fof geren ugginoɗen e golle, yiɗidiren, yurmodiren, teddodiren. wawen jangude tarika banu adama. sen wawi jangude tarika enen ɓiɓɓe adama ɓen piiji buyi en waway famude, anden ko ɓuri himmude ko honno enen ɓiɓɓe adama wuurɓe ɓen ka hoore leydi ɗo, ko honno yiɗidirten, yurmodiren, teddodiren, nafidiren, par ce que ko ha seeɗa ni. donc vidéo ji ɗi mi waɗata ɗi, mi waɗa vidéo ji nayyi. vidéo ala noon ko no mi waɗata origine ko koynete maccangaku, par ce que ɗe wolde ɗo ɗen ni ko gonga ko enen communauté on ko fi Fouta wonɗen wolde piiji buyi. enen kadi ko findini guil guerewil ɗo fo naka muuti fayda ko Alpha Condé ka arno 2010 fi sendidirgol guinemɓe ɓen ko ɓenta kon divisé pour régner. o artiri piiji buyi waalinoɗi ɗaniɗi tawa yimɓe no huwodirde, hiɓe naɓɓudude, hiɓe nafidiri, hiɓe teddodiri, hiɓe sendodude gueɓe. donc o ari fayda o memmintini guereji buyi e ɓawti mum, tampini en noon par ce que en ala jangude tarika, en anda tarika Fouta, en anda tarika Mandeng, en anda tarika Guinée. donc en ala jangude, en ala ka jarnede kadi, en ala ɗaɓɓutude kadi. donc ɗum ɗon ara ha weldunoɓe wowɓe fijude jala, janɗuduɓe yeehi l'école, jangguidi alqur'ana, betodi. donc ɓeɗo ara fuɗɗa yennidirde hakkude mabɓe, ɓe piira, tawa nafata. ok, donc mi ara direct ka sujet vidéo ara noon konto o koynte maccangaku fuɗɗi. son faala en fuɗɗoto itti fewdo Adam alayhi salatu wassalam, ɓiɓɓe makko ɓen taw ka wartindirgol maɓɓe. ɓiɓɓe adama ɓen kaɓe tagano toujours goɗɗo aray ha inne oɗo no ɓuri oɗo. fayda ko golle cheytan ɗen noon tigi tigi. donc e société ji aduna on fof toujours heɓike ko ɓenanta kon la haute classe, la basse classe et la classe moyenne. ka ɓiɓɓe adama ɓen civilisation ji feƴƴuɗi ɗin fof ko ni woni alhaali banu adama on. en yewtawi fi maccangaku ngu wolten gon fi mum, aren ha yewten fi koyente kon maccangaku moderne, par ce que société moderne mo wonɗen on en fof koye maccuɓe, ɗen doggude ɓawo systéme administratif ji moƴƴinaɗi, ɗen kurkade ley koyɗe ɗum ɗon ko honno wurirten feƴƴinen gurdam men ɗam. donc en wolay fi maccangaku ko anduɗen kon ko wona wolede kon ka réseau sociaux, aren ha wolen fi maccangaku moderne, aren wolen solution on ko honɗum. yewten seeɗa on say fi histoire Fouta tigi, ko honno ardano Fouta, gueɓe ko honno wonano sendirede Fouta, jama on ko honno hoɗirno Fouta, wona ɓe innede maccuɓe maɓe wona maccuɓe fof ko honno wonirno, ko honto iwa, ko honto ara. par ce que ko ɗum ɗo wata en nafude findina hakkille men ɗen. fuɗɗoroɗen civilisation ji neɓuɗi, namuji neɓuɗi, sen ƴetti wano 3000 ans ado annabi Isa alayhi salatu wassalam, par ce que kontoje buy ko ɗon ko ɓenata kon 3000 ans ado Jésus. son daari hay Qur'an no yewtude fi bani Israil, andi Fir'auna o maccinɗinno bani Israil no ka Qur'an, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil, wonande jangeɓe Qur'an ɓe. annabi Musa warno ha o landi Fir'auna, ene ko moƴƴinoɗa e an kami wonno ka pale kama ɗon ko fi ya continue maccinɗingol bani Israil ko joddindin noon. Allah tigi ka immini annabi Musa ka waɗi o inimo wa an arsil ma'ana bani Israila wala tu'azzibhum. on wala tu'azzibhum ɗon innugol accutu bani Israila mi yaada e maɓɓe wota lettuɓe koko woni ɓe kon maccinɗinde. donc maccangaku 3000 ans ado annabi Isa alayhi salatu wassalam no woduno origine maccangaku ko soit koye guere wonno iwde, ma e ñamande wonno iwde, ma jibinteɓe hara mawɓe maɓɓe ɓen no maccinɗinede, kamɓe kadi ɓe continue ɗon maccinɗingol. ɗum ɗo no woduno gollingol yimɓe e hoore forcé,
wano société Égypte on ha ari société pharaonique on donc woɓɓe hara ko prisonnier de guerre si guerre waɗama nanguete ɓen ɗon ɗen ainsi de suite ma hara ko fi ñamale ɗon andi hay jangayɓe fi riba la théorie de Saint Thomas d'Aquin théorie makko usure on ko fi goɗɗo ñawli ko ronki yoɓɓude ñamanden ɓe gollinamo saabu ko ñawli kon ma o wona ɗon ha hara komo ñawli on hande kadi jeymo ok ɗon andi hay kamen ko neɓu no goɗɗo ara gollana goɗɗo ñallal ngal fof hara tumago ko fiyo heɓu goɗɗum fiyo heɓu ko ñama ma fiyo heɓu ko o feƴƴinira ok télé makka juif ɓe ɓen ɗaɗen ko civilisation ancienne ji ɗi télé makka juif ɓe ɓen donc wonete ko maccal ngaku toŋaka 100% sen daari e defte maɓɓe buyi ɓe arno ha tawi hande kadi toujours ko yowodiri e ñamande e ko yowodiri si guerre waɗi woɓɓe nanggama ɓe maccinɗina ɓe ok e société israélien ɓe ɓen ɗum waɗi e duuɓi heewɗi e génération ji heewɗi si wi ɗon ɗen si ari chrétien ɓe ɓen wano ka bible hiɓe yewti surtout nouveau testament on no yewti fi maccal ngaku donc chrétien ɓe ɓen no mari verset ji buy ka defte maɓɓe ko ɓe justifiirta fi maccinɗingol ma opposagol e maccinɗingol e fi fonnugol yimɓe ɓen islam on kadi ka ari société arabe on hari ɓe maccinɗinde yimɓe buy koko heewuno e société maɓɓe o maccal ngaku gollingol yimɓe addugol éthiopien ɓe ɓaleɓe no wonirno noon donc islam on ari fi jonnutugol wonaɓe maccinɗinede ɓen haqqeji maɓɓe so daari nelaɗo sa sallam ka o ari silmunoɓe buy atiɓe mo jokkude ɓen ko wonanoɓe maccinɗinede ɓay o ari dartagol fi justice ko ɗum waɗi hay so daari ka islam hay so goɗɗo bonni goɗɗum ko ɓena yo rinɗindande yo rinɗindande yo rinɗindande ɗum noon fof ko abolisugol esclavage on fi rinɗingol yimɓe ɓen ma ɗum wola ko honno ɓe duwa joguitorede ko honno haqqeji maɓɓe ɗin artire dino wuurirano noon e société arabe on donc wono afrique kadi hari esclavage no woduno ha ado hay colonisation arde ado colonisateur ɓe ɓen arde hari forme maccal ngako no woduno ɗum noon kadi ko si guerre waɗino prisonnier ɓen ma ñamare ɗen ma gollinteɓe e nder suudu golle suudu donc ɗum koko existe no koko wodano hella ko asiatique ɓe ɓen forme maccal ngako kadi no woduno gollinteɓe wano Chine no woduno Inde no woodi Japon no woduno Corée no woodi e nder Europe on tigui e nder société européenne on min ko kam janggayno France ɓe jannuno men on théorie wano tumago inneteɓe Jacques inneteɓe Jean e ɗumaɓe maɓɓe ɓen hiɓe mari haute classe et basse classe jangge histoire France on tigui maintenant aroyɗon ɗen ha honno le commerce triangulaire européen ɓe ɓen ka fuɗɗi arde organisé transatlantique esclavage on no andirɗen noon en jannama ɗum ɗon ka l'école africain ɓe ɗuuɗuɓe ƴetta Afrique ɓe adda ɓe yeeya Amérique ɓe gollinaka plantation ji ɗo ɗen donc ɗum ɗo fof koko feƴƴi noon ko jannaɗen fi mum ko anduɗen fi mum o point ɗo ɗen ko ɗum mi faala andintinde tawa e o vidéo arano ɗo ɗen ko innete maccal ngaku bakketake e leñol bakketake e diina wo diina bakketake e culture goto ma inne ko ka diina ɗo ko ka diina ɗo ɗen ko hunde tabotunde e hakkunde men enen ɓiɓɓe adama ɓen tawa fuɗɗa fayda itti fuɗɗode men ɗen tawa no évolude hoore mum joni noon ko enen fewdiɓɓen ni surtout enen iwruɓe Fuuta enen haala wota konngol wotol darata ko honɗum feƴƴi enen kadi hella ka men piiji kanuɗi feƴƴi towñeji feƴƴi c'est vrai kono est ce que koyen yiltita joni yennidiren piiren sonken ka koye daara ko honɗum feƴƴuno daara ko honto probléme ji woduno ko honno fixirta ɗin probléme ji ɗon enen kadi yaren yeeso évoluen harana yiltitagol e on passé ɗon gasa mama soro goɗɗo no jattuno mama soro goɗɗo leydi mama soroɓe go no wernuno mama soro woɓɓe hara ɓe anda kamɓe tigui ɓe pirde ɓe anda kombo wernuno hombo ma ko hombo okkuno goɗɗo leydi ɓeyna ko réglement de compte nini donc politicien ɓe ara ukko e mum fi sendidergol hakkude yimɓe ɓen donc yen ndaɗo solution harana yiltugol memmintina yiite e fitna donc mi aroyay deuxiéme vidéo merci.